Assalamu alaikum. Частниктен туғандар Солярис келді, срочно выкуп өткізу керек екен. Таксопарк емес, лизинг емес, чисто частник, ипі қырғыздар. Қанат дедіңіз, а? Так, туғандар, өз негізі ал кишілер ұшаққа келіп, тартып, шу жерден машинаны тартқан екенлер. Бұл машинаны алып, азыр кішіне ақша керек болып қалып, выкупты өткізіп берейін дейді. Өз негізі таксиде іштеп еткен туғандар. Бұл машина алған кіші таксиде іштеп еледі туғандар. Өз жұмысы бар екен. Алып, анан таксиге жетішпей, жұмысына жетішпей, сатыға шығарады туғандарым. Өз негізі өте көп первоначальный взнос берген екен әлем, ошон жарымын сұрап алады, төлеген ақшасын как аренда қатары есептеп салды туғандар. Условиясы да жақсы екен туғандар. 2019 1.6 автомат, 321 000 пробег, страховкасы через Яндекс, частниктен жігіттер. Эми сразу эле условиясын айтып қойын туғандар. Первоначальный взнос азыр 350 000 сұрап жатат туғандар. 350 000 сүйлөшүү жолдары бар, туурабы тақсыр? Сүйлөшүү жолдары бар. Обмендағы бар, а? Жеңіл машинаға Жеңіл машинаға қырғыз номер болса, обмен жолдары бар екен туғандар. 350 000 торг может сүйлөшсөнөр болот бираз. Анан оплатасы жума сайын екен жігіттер. Өзі негізі 5,5 ай қалыптыр. 5,5 ай қалған, оплатасы жума сайын екен 21 500 рубльдан екен. Каждый неме жума сайынчы. Кегіле комплектациясын көрсөтөлүк. Комплектациясы боюнча мына 4 электростеклоподъемники, салон ухоженный, чистый, мультируль бар, штатный магнитол, кондиционер, жана подогрев передних сидений. Лобовойда трещинасы жоқ, лобовой таза, так, панель приборда 321 000 пробег жигиттер мынакей. Бир сыра көрүп коесуңар. Анан мотор коробка колдон өттү дейт туғандар. Ходовкаларын полностью жасап койдум дейт. Вин номер пауза алып текшересиңер. Азыркы учурда технически вложение жоқ дейт жигиттер, технически. Эшиктерине келсек, бул эшик өзүнүкү оригинал. Так, азда айдап келди келет туғандар. Жабылып калыптыр. Мынакей ачтык. Салонду бир көрөсүңөр. Салон ухоженный, эвополиктер бар. Ичи таза жигиттер. Анан много детальдарына келсек, эки эшиктен өзүнүкү оригинал, зимний дөңгөлөктөрү. Бул жагына келсек, стоп фонарь трещинасы жоқ. Крышка багажника тоже оригинал. Бул жактары, мына, бул жактары заводской заклепкада турат. Бияғы дагы. Казан жакка бир көңүл бурасыңар. Казан жагы мына тегиз экен. Шумка болгонбу тақсыр? Арт жагы шумка экен да? Арт жагы шумка экен. Так, бул эшик да өзүнүкү оригинал экен. Бул эшик да өзүнүкү оригинал экен. Мотор туғандар. Мотор колдон чыкты дейт. Мотордун жүрүшү жакшы экен. Лонжерондор тегиз турат туғандар мынакей. Лонжерондор тегиз турат. Көрдасыңар, а? Бир ушу капот жигиттер, бир капот алмаштырып, мынакей, бир сыра көрүп коесуңар. Калганы жакшы. Түшүнүңөр, жигиттер, условиясын. 350 000 акча первоначально. Сүйлөшүү жолдор бар, обмен кыргыз номерге жана 5,5 ай калыптыр. Оплата жума сайын 21 500 рубльдан. Дорогие друзья, у нас уступка выкупа. Частник. Солярис 19 года, 1.6 автомат, пробег здесь составляет 351 тысяча. Под такси, документы на руках. Остаток выкупа всего 5,5 месяцев. Оплата каждую неделю. Условия выкупа. Первоначальный взнос 350 тысяч. Варианты есть, то есть торг небольшой. Либо обмен на авто с кыргызскими номерами. Остаток 5,5 месяцев. Еженедельная оплата составляет 21 500 рублей. Технически, говорит, машина без вложения. Под такси, документы на руках. Срочная уступка выкупа. Всем хорошего вечера.